čokolada može pozitivno uticati na srce i mozak. Različite studije dokazale su da poboljšava cirkulaciju, smanjuje krvni pritisak i štiti od oksidativnog stresa. Ova delikatna poslastica je savršen način da se brineš o zdravlju i uživaš u životu. Playing loud, oh yeah, every note makes us so proud. Ostani uz mene ako su ti ovi savjeti bili korisni. Ako si ih podelila prijateljicama ili misliš da od mene možeš da čuvaš novost. Biće toga još.